I ljudi evo nas nazad, izvinite zbog toga, nekome zvone na vrata, ovi što prosi. Znači to su ljudi koji žele pare, ali ne žele hranu naravno. Kao gladan sam, ok, hoću da napravim sendvič. Ma nemoj sendvič, ono ja ću kup sebi, nemoj me zezat, odjebi. Bježi mi s vrata, bježi kokoško glupa. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja na mom kanalu. Prije nego što počnemo ovu epizodu, želim da zahvalim svima na savjetima i idejama šta dalje da radimo. Ja sam malo igrao offline čisto iz razloga koji ćemo objasniti ubrzo. Znate da sam imao problema s onim vješticama, skeletonima, mrsko mi se bilo boriti s njima. Ja sam, kao sjećate u prošloj epizodi, napravio ovaj rudnik dole, međutim nisam ništa našao dijamanata. Igrao sam malo čisto da bi se zaštitio i našao sam 4 dijamanta, od toga sam napravio jedan pickaxe i ovo sam ostavio jedan dijamant. Prije nego što zaboravim, htio sam vam pitat, ne znam zašto mi je ovo ovako malo, kako da vratim, ako vi imate savjet, tražio sam po internetu, međutim ne mogu naći. Bilo mi je veće, sad mi je nešto malo, nešto sam kliknuo, ne znam nija šta. Napravio sam diamond pickaxe, iskopao sam obsidian, kao što vidite sada su ovo moja vrata, za dvorac. I ona su, neprobojna za čudovišta, to jest ja mogu ući zato što se ne teleportiram instant, tek se teleportiram ovako kad stanem u sredinu, kao što svi znate. A čudovišta čim uđu unutra, oni se instant teleportuju. Stavio sam tamo i ovdje zato što odavde čudovišta mogu doći, a ovdje nisam ništa zato što ovo zagrađeno i vamo mi je moj vrt. U ovoj epizodi isto tako želim da pozdravim Infamousa zato što on zna zašto. Eto, brate, pozdravljam to ovom prilikom i zatim idemo da apliciramo neke vaše, odnosno aplayamo neke vaše ideje. Rekli ste da ovo je jako ružno i ovo moramo skloniti. Dali ste mi ideju kako da napravim bolje, samo da ja uzmem ovako. Vaša ideja je bila da kao napravim drveni kao lanac, nije lanac, ali sašto vidjeti sekundu dok objasnim. Pošto nijem ja željeza, imam, ali ne želim da trošim na ovo željezo sad. Iskopao sam, hoću da napravim, svoj armor i sve što mi treba, pošto ovo sad malo jako mi je teško. Odavde idemo ovako, jednu stavimo, pa sada stavimo jednu ovako gore i još ovdje jednu. Samo da ja tu trefim, evo ovako. Sada ide tu jedna i ovdje gore eventualno još, da li ću moći ja tu, tako, onda ide vamo. Sad kako će ovo izgledat, valjda će izgledat super. Ovako, trebalo bi iskreno s druge strane to krenuti, može li se ovdje spustiti ovako. Gdje me nasekira? Vidim kako ću uopšte izgledati. Na slici što sam vi poslali izgledalo je super. Ok. Ja mislim da će izgledati odlično. I zaista hvala vam svima na svim tim komentarima vašim. Ok, ovako. Sada tu. Ovo je fail. Ajde, ovu ćemo skloniti za sad da se ne peglam, jer imamo neka bitnija posla ovdje da radimo. Ovako uglavnom kao da ide cik-cak od ozgo. Kao, evo vidite, ne, pigmen je došao iz nedera. Pa šta ti radiš ovdje, prijatelj, ba ti zaluto, ba. Ti si migrant ovdje, bježi bolan. I hajde učinimo to isto na drugoj strani. Ovako. Dole, vamo. Ne tu, dole. Jao, fulio sam. Nijem dovoljno sada ograde, ali nije veze. Da mi ovo, ovo ću završiti ja offline, samo čisto onako da vam kajem koja je ideja bila. Morat ću ovo promijeniti, ovo neću slabovi, zato što slabovi ovo ne dopuštaju da se spoji. Pa što kasnije zamijeniti. Isto tako ljudi, kao što vidite, farma napreduje i tu ćemo napraviti malu promjenu. Rekli ste mi da ovo drvo ovdje, koje vas sve nervira svakoj epizodi, da moram staviti 4 samplinga, zato što je to dark oak. Nisam to znao, da mora biti 4 jedan do drugog, kao to je ovo isto vamo drvo i trebaju biti blizu. Imamo razne vrste ovaca, odnosno razne boje, jedna tamo i roza i crvena. Što ste rekli da sklonim ovo drvo, idemo nazad brzo u bazu. Rekli ste da sklonim drvo i da uzmem da li sam ga uzeo već? Nisam. Da uzmem vid i da napravimo one bale od sijena, odnosno bale od pšenice, kako već ko zove. Sad kad se ja sjetio da imam crafting table, imam ovdje. Nećemo puno bala napraviti. Vidim čisto koliko mogu ja to sad ovako. Mogu 3 bale. Hajde napravit ćemo 3, ovako idemo tamo malo to dekorisati. Zaista hvala vam na tim idejama, jer ja recimo prije nisam znao za ove bale dok mi vi niste rekli. Zaista hvala vam na tome. Evo recimo ovako, rekli ste da ovo uklonim, pošto to glupo. Recimo stavit ćemo ovdje jednu balu sjena i ovdje jednu sklonište, ovako 2. 1, 2. Kao, ne znam, da imaju jest.
Šta još imam? Nemam ništa dovoljno da im dam da se razmnožavaju. U današnjoj epizodi što ćemo raditi, prijatelji, jeste, samo da ja izađem. Jao, zašto nisam ugasio Steam? Znači, spamaju me neki poruka. A molim vas, nemojte mi tražiti da vam darujem skinove u CSGO. Ne želim to. Zašto bi ja darovao vama skinove koje sam ja zaradio? I zaista, od sad, ko mi bude spamo na Steamu, daj mi skin, samo ću ga izbrisati i blokat. Ne želim da se zamaram time. Znači, prijatelji, ovdje ćemo praviti našu onu kuću gdje ćemo ostavljati one iteme. Znači, napravit ćemo chestova puno. Za sada samo ćemo ovako uzeti i iskopati ovo što sam ja označio ovdje. Čisto onako da vidimo kako će izgledati to. Znači, ovdje ćemo iskopati temelje. Ovako. I tu ćemo staviti, još nisam siguran, ali vjerojatno ću staviti ovaj kamen, cobblestone, pošto ga imam puno. Ali možda stavim i ovaj pijesak, nisam, kamen od pijeska, išao sam tamo pustim malo kopu. Hajde prvo da ovo očistimo. Znači, mnogi od vas su rekli da stavim u dvorac, znači pijesak vjerojatno ću staviti zato što će izgledati ljepše, a recimo ja, izvinite, srbi me nos. A ovdje ću recimo staviti cobblestone zato što mi ovo nije toliko bitna građevina. Samo ću, znači, popoditi cobblestoneom, a okolo ćemo staviti dark oak wood i kasnije možda ćemo vunu staviti, ali nijem za sad dovoljno vunije, tako da ono ne mogu vunom završiti, morat ću malo ovce šiša da bi dobio vunije. Isto tako trudim se, ja pokvario sam lopatu. Isto tako trudim se, znači, da što više igram offline, čisto onako da pripremio za snimanje, jer ne želim u jednu epizodu da ja farmam iteme, rekli ste vi, znači da što više igram offline. Naravno, sada nemojte očekivati da ću ja offline igrati, igram offline u jednom trenutku sljedećem, toliko sam igrao da imam, ne znam, diamond, sve od diamonda, od dijamanata napravljeno, armor, neću toliko igrati, nego čisto ovako malo da pripremim da brže ide, jer ne želim, znači, da gubim vrijeme na neke gluposti, tam ja u pustinji kopam pijesak, ne rekao snijeg. Isto tako, Raja, kako je kod vas, zavisni odakle ste, baš me interesuje odakle ste vi koji me gledate, pogotovo Minecraft, znači Minecraft ima jako duge preglede, po 5-6 minuta, recimo 10 minuta, to je jako dobro za kanal, znači da vam je zanimljivo i da gledate. Htio sam vas pitati odakle ste vi, iz kojeg ste grada, koliko imate godina i ima li snijega kod vas. Sve to možete ostaviti dole u komentare, baš me interesuje odakle su moji subscriberi, odakle me prate. Znam da je to uglavnom Srbija, Bosna, Hrvatska, Balkan, Crna Gora, Makedonija, čak imam Makedonca jednog, hvala na tome prijatelju. Sada što ćemo raditi jeste, znači, stavit ćemo ovako, bit će ovdje, kako to da učinimo? Bit će ovdje, ovako, 2, 3, jao, gdje mi mač? Bježi odavde. Tako, 1, 2, 3, stavit ćemo, ja ne mogu sad staviti, ne veze, 3, gdje sam stavio, na čošak sam stavio, pošto okolo staviti oni 1, 2, 3, 4 ćemo staviti. Jao, sad zombija ima bruku, trebao bi ja otići fino u krevet ljudi da odspavam ovu noć. Mislim da će ovo izgledati super, pogotovo kada ovo malo sredimo i slebove. Znači idemo ovdje ljudi da odspavamo. Sada mi zombi ne mogu ući u dvorac, to je jako bitno. Sada oni gore. Ok, na ovu stranu se izlazi. Ja opet sam zaboravio jest. Evo ga, gori, hajde gori, izgori. Hajde, evo, vidite, to je taj teleporter što sam vam htio reći. Jako korisna stvar. Jako korisna stvar zato što oni teleportuju instant. Znači ljudi, ovo idemo da završavamo danas. Ovdje ćemo staviti, znači, i ovo. 3, 4. I na ovaj čošak ovdje. 1, 2, 3, 4. Sada trebamo da izbrojimo šta imamo između. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Super. Neparan broj. 5 s jedne, 5 s druge. 1, 2, 3, 4, 5. Jel sam dobro izbrojio? 1, 2, 3, 4, 5. I na ovu stavimo. 1, 2, 3, 4, 5. Dobro. Super. 5 znači. 1, 2, 3, 4. Ovako. I ovdje isto. 1, 2, 3, 4, 5. Da bude na sredini. Znači neparan broj. Super smo ovo odradili. Koliko sam stavio? Još jedan. Sada ćemo skočiti ninja jumpy. Staviti. Jao, koji sam ja ninja. Znači ovo će uglavnom biti baza za moj, znači za moju kućicu ovu što sam htio graditi za, znači, one chestove i sve, tu ću držati, znači, sve od ruda do svega ostalo. Sada ćemo ovako staviti 1, 2, 1, 2 i vrata će biti na sredini, ovako. Ovako ćemo to staviti. Možda ću ovo staviti nether portal, čisto ne moram otvarati vrata, nego uđemo, no jednostavno mobovi ne mogu ući.
Idemo sada okolo, ovo baklja nam ne treba za sad. Ovako, uništi ovu baklju. Red kamena. Onda ćemo možda gore staviti red, pošto ovo moram uništiti. Stavit ćemo možda iza ovoga red drveta. Zato što dobija nekak estetski ljepši dojam. Isto tako mnogi su rekli da će biti kakvi stvari sa redstoneom, znači da ćemo praviti nešto interesantno sa redstoneom. Znate šta sam htio reći, volim ja to da pravim i vjerovatno mogu pogledati tutorial, znaću napraviti ali jednostavno volim ovako stari načine, kada ti farmaš životinje, uđeš i ubijaš, a ne ti napraviš mašinu, lafo klikaš nešto, to mi je malo dosadno. Ovdje još nisam siguran, ovo će biti nether pa ću ovo neću skroz popuniti. Ovako ćemo ovo i gore ćemo staviti možda oak wood na kraju. Ovaj tamni hrast ili šta već kako se zove. Ovo mi nekako izgleda da je veće nego ovamo. Možda i jest, ne znam, možda sam fulio. Ok, ovako ćemo zagraditi. Mislim da će ovo izgledati super soba za ove sve čestove. Ok, fali mi drveta. Uzet ću ovako malo više. Jer imam previše, imam džunglu oko sebe, znači sjećam svaki dan. Drvosjeća sam i dalje raste, znači ja sadim. Ali ubrzo ćemo napraviti farmu drveća, razni drveća probat ćemo naći. Ok, ovo ćemo ovako zase staviti. Nemam zase stakla. Gdje sam one baklje, da li sam ih pokupio? Stavit ćemo ovako ovdje jednu čošak. Čisto da nam se zombi naveče ne bi spavnali ovdje. Ovako. I sada nam treba ovaj obični hrast, odnosno drvo. Ovako ćemo ga gore staviti na vrhu, po vrhu. Što se tiče krova još nisam odlučio. Izvinite ljudi, nekom zvoni na vrata, vjerojatno neki prosac. I ljudi evo nas nazad, izvinite zbog toga, nekom je zvonio na vrata, ovi što prosi. Znači to su ljudi koji žele pare, ali ne žele hranu naravno. Kao gladan sam, ok, hoću da napravim sendvič. Ma nemoj sendvič, ja ću kup sebi, nemoj me zezat, odjebi. Bježi mi s vrata, bježi kokoško glupa. Ok, za sad ovo izgleda odlično, samo što mi nestaje drveta, to je fazon. Kako ću gore pokret, imam kamena, vjerojatno ću kamenom nekak pokret za sad. Ovo smo otprilike završili skoro. Da li imam još, ja mislim da sam ostavio tamo u čestu, imam, ja mislim onoga, kako se to, zaboravio sam ime, zablokirao sam skroz. Obsidijena, za ovaj portal. Znači da vidimo da li je ovdje negdje. Imamo 5. Nije veze, zasad ćemo 5 pa ćemo ići dole iskopati još. Fulio sam vrata. Nije hrani, moraš napraviti malo hljeba. Znači ovdje ćemo ljudi napraviti portal. Ovako. Zašto portal? Jednostavno ne volimo na tradicionalna vrata. Iz razloga zato što ta vrata morate stalno otvarat, zatvarat. To me pegla. Ovako samo uđeš, sine. I ovo je odlična ideja. Ovo sam vidio kod nekog youtubera malo većeg, stranog. Mislim da je to bio Stampy Longnose, nisam siguran. Ok, ljudi, znači evo nas tu. Trebalo biti još malo iskopati obsidijena. Znači, hajmo dole sad u rudnik da vam pokažem gdje sam sve kopao i možda gdje sam našao dijamante. Samo sekundu. Imam. Treba će možda voda da skočimo. Ok, super. Bili smo, nismo umrli. Treba će voda da napravimo od lave obsidijan. Iako sam ja to prošli put prospao da mogao hodat. Što me nos srbi, ne znam šta mi je. Kao što vidite, malo sam ozdravio. Znači ovdje sam ja sada kopao, kao što vidite. Tamo sam kopao neke tunele, vamo, sve oko lave. Našao sam, vidi, ovo sam fulio, nisam gledao gore. Našao sam dijamante, napokon bio, ok, ne trebam dijamant na... Nju koristim samo ovako za neke stvari za koje treba dijamant, Ne želim da je trošim jer nemam puno dijamanata. Treba mi puno ovog obsidijena, ljudi, ok, jedan tamo, treba mi još jedno, a treba minimalno 9, ja mislim, nisam siguran. 1, 2 i sa strane 6, ok, super, znači 2 i 6, 8 mi treba, znači za sad imamo 2, evo ga 3, i mnogi od vas me pitali da li ćemo ubrzo ići u nether, znači ubrzo idemo u nether, čak ću vam pokazati možda u ovoj epizodi kako izgleda nether. Pošto ja snimam već 15 minuta, ne bi dužio, znači 3, čak hajde 4. idem. Znači ićemo u nether, čisto onako nađemo glowstone, jer su mnogi od vas rekli da uzmem glowstone, stavim u dvorac, osvijetlim tako dvorac. I to je super ideja, samo fazon jer ćemo moći naći puno glowstona, pošto glowstone je uglavnom onako visoko gore, pa moramo praviti neke platforme da bi došli do njega.
Ok, lava, ovo nisam predvidio. Trebam bucket. Zašto nosim sa sobom ovaj redstone voliki? Ok, tako, sad možemo hodati. Znači, ićemo tamo da nađemo glowstone. Isto tako moramo ići da nađemo one stvari u netheru za potion, nether rack. Nije nether rack, ma one, znate na što govorim. A isto tako moramo netherstone uzeti da pravimo nether bricks jer ćemo praviti drugi portal za nether. Znači, za sad koristim portal za nether na ulazu u dvorac. Kao što znate, jel 8? Dovoljno. Hajde uzet ćemo još jedan, evo, 9. Znači, za sad koristim portal za nether međutim napravit ćemo mi poseban portal s kojeg ćemo ići u nether istraživati. Ono mi je na vratima, ono nešto toliko koristiti. Međutim, za početak ćemo samo koristiti da odemo, znači, istražujemo malo, da dobijemo materijala. Hajdemo potrčati nazad, malo ne upad u lav, da završimo, znači, ona vrata na onoj kućicu što smo počeli praviti. Za sad mi pauci, ja mislim, ne mogu skočiti zato što sam 1, 2, 3, 4 visine, znači nema šanse da uđe, jedno skoči s onog brda od ozgu. I onda ćemo unutra staviti ono dijelove, tipa ovdje će biti stvari za farmu, ono vuna, ne znam, hrana za životinje, moja hrana, negdje će biti alatke, negdje će biti ono oružja. I evo nas tu, sada ajde da ovo pokvarimo ovako. Tu, ova dva isto moram pokvariti, imam sekiru, zašto se peglam. Nikad ne gledam koja od alata, imam 9. Tu ovako. I naravno gore ne trebaju nam, iako ja imam previše sad ne veze, ostavit ćemo za neke druge. Sada imamo flint and steel, sada ćemo ovo zapaliti, to izgleda super. Daj malo mesa, molim te. Ne, zapalio sam sebe, debil. Kokoško, daj mesa, hvala. Kako si ti pobjeglaj? Hajde boga, ja za ništa mu uzeo vodu da se ugasim. Ok ljudi, znači ovako će biti ulaz. Ono što ćemo sada još uraditi jeste ovo ćemo ovako odstiti. Da napravimo fino prilaz. Ovako, to će biti super. Znači ovo će biti ekstra, će izgledati. Ovako, ovo ćemo morati, znači, uništiti. I ovo. Sada ide, ne, zašto mačem, benči, zašto mačem. Znači ovdje ide, nije cobblestone, ja, koji sam ja debil. Tu mi trebaju stepence, evo i 4 imam. Da li će 4 biti dovoljno za danas? 1, 2, ovdje 3, 4. Trebamo još jednu čošku staviti, treba nam slebova. Hajde da napravimo još, znači, stepenica. Iako će ovo sve malo redizajnirati, popraviti kasnije. Treba mi još stepenica, ovako, treba mi barem, nećemo za sad, 4 ćemo uzeti samo. Double click i treba mi malo slebova. 6 za sad, neću više stvarno da trošim materijale. Ja kako me sad ovo nervira što mi je malo, ne znam kako ja popravim, nadam se da ćete mi odgovoriti u komentarima. Ok, ide tu jedna. Tu jedna, ono što ovo ovdje mi se ne sviđa jeste, ali kasnije ćemo to sad, da stavimo i slebove. Ovako, tu je kao prilaz. Ovdje ćemo srušiti ovo, uništiti. I gdje mi sad ovaj cobblestone ćemo staviti unutra, čisto onako da izgleda ljepše. I ovo je za sad ljudi odlično. Znači imam još baklji. Nemam baklji, ali recimo stavit ćemo hranu tu, malo se moram organizovati. Znači uđem unutra, izgleda odlično. Znači sada što bi trebao uraditi jeste popeti se na vrh i staviti cobblestone, ono, da počnemo raditi krov što bi rekli. Krov ćemo napraviti od cobblestone, bit će onaj krov na V, znači to ću raditi offline. I ok ljudi, hvala vam što ste gledali još jednu epizodu, nadam se da ste uživali. Zaista hvala vam još jednom na svim komentarima i podršci. Ja ću malo sad ovo igrati i popraviti ove neke stvari, farmati malo vunu od životinja da imam. I ovo ću završiti, u sljedećoj epizodi ću vam pokazati šta sam sve uradio i onda idemo vjerovatno ovdje praviti neke stepence, pravit ćemo farmu kaktusa možda ovdje još. Ili ne znam gdje, možda pod zemljom, nisam siguran, možda ću pod zemljom pa staviti staklo. I da, mogu sam staviti stakleni krov, čisto onako da ne bude ono dosadno gore onako špic, tako da ću morati ići malo po staklo. Hvala ljudi što ste gledali, molim vas ostavite like ili vaš komentar ukoliko ste novi na mom kanalu. Ne zaboravite da se subscribe-ajte i do idućeg puta uživajte i budite mi dobro. Hvala vam što ste gledali ovaj klip i ukoliko vam se sviđa ne zaboravite da ostavite like ili vaš komentar ispod ovog videa. Ukoliko ste novi na mom kanalu ne zaboravite da se pretplatite ili posjetite moju Facebook grupu. Za još videa s mog kanala možete kliknuti na neku od navedenih anotacija ispod.